Phuthego a re rapeleng, romela lesedi la gago le boammaaruri jwa gago, a dinkgoge di nkise kwa thabeng ya gago e e boitshepo le kwa maagong a gago, gore ke fitlhe kwa letareng ya Modimo, kwa modimong wa boitumelo jwa me jo bo ntuduedisang le go go baka ka hareba Modimo wa me. Ke ka gona re reng ba ba ikanyang morena ba tshwana le thaba ya Sione e e sa reketleng, e e tlhomameng ka bosakhutleng. Jerusalema o dikanyetswe ke dithaba, morena o dikanyetse batho ba gagwe jalo go tloga jaanong le go ya ka bosakhutleng. Amen. A bo boletlho mo go bonne le lona le kagiso tse di tswang mo go Modimo raetso le mo go morena Jesu Kriste. Amen. Phuthego ntitleng ke le dumise ka leina le legolo le le godileng e le la morena wa rona Jesu Kriste, borena jwa gago bo mo lefatsheng le mo legodimong. Dumelang Phuthego. Tlayang lobake morena, lona batlhanka botlhe ba morena ba le mo ntlong ya gagwe bosigo. Tshuletsa mabogo kwa felong ga boitshepo, lobakeng morena. Re simolola tiro Modimo ka tlhamalalo ka go opela Hosana 126. O kgethe letsatsi lena e leng la phomolo, ke tsatsi la hao morena la letlhogonolo. Ditemana tse tsotlhe Phuthego. Tsatsi Modimo re bana ba hao re rutwe ke wena, tabeng tsotlhe tsa mohau tseleng ya morena. Phuthego lebela pesalome ya ntlha ya letsatsi, pesalome ya 95, temana ya ntlha go fitla go ya borataro, Psalm 95 verse 1 to 6. Mme yona e bua ka tlhotlheletso ya go dudueletsa Modimo. Tla ya re dudueletse morena
re ipeleleng lefika la pholoso ya rona, a re tleng fa pele ga sefatlhego sa gagwe ka malebogo, re mo ipeleleng ka dikopelo tsa pako, gonne morena ke modimo o mogolo, ke kgosi e kgolo, mmusi wa medimo yotlhe, yo mateng a lefatshe a le mo seatleng sa gagwe, yo ditlhoa tsa dithaba e leng tsa gagwe, yo lewatle e leng la gagwe o le tlhodile, le lefatshe le le omileng ke la gagwe, diatla tsa gagwe di le bopile, tlayang re obameleng, re iname, re khubame fa pele ga morena mopi wa rona. Amen. Phuthego a re kopeng tshololo ya moya o boitshepo, mme re re modimo a sekamise legodimo la gagwe a fologe, a re atamele le gore le rona re mo atamele, re nne mo leseding jaaka le ene a le mo leseding, ka gonne mo a leng teng le fa e le bosigo bo fetoga motshegare. Hosana ke 107 Phuthego, tlo moya o halelelang, moya wa nnete wa tšhesego, kena dipelong tse batang di tukisiwe ka lerato. Boitshepo o re fa dineo tsa ona, the fruit of the spirit, e leng boitumelo, lerato le kagiso, bopelentle le bopelotelele,
go phepa, boikanyego, boitshwaro, molemo le bonolo. Phuthego lebela pesalemo ya bobedi ya letsatsi, pesalemo ya lekgolo le boraro, temana ya ntlha go fitlha go ya botlhano, Psalm 103, verse 1 to 5. Mme yone e re go lebogela Modimo le boitshwarelo jwa ona. Ba ka morena mowa wa me le tsotlhe tse di mo teng ga me, ba ka leina la gagwe le le boitshepo. Ba ka morena mowa wa me, se lebale sepe sa ditiro tse di molemo tsa gagwe. O itshwarela maleo a gago otlhe, o fodisa makoa a gago otlhe. O golola bophelo jwa gago mo tshenyegong, o go rwesa bopelotlhomogi mo utlwele botlhoko mo tlhogong, o go kgodisa tse di molemo gore busediwe bokaong jwa ka ntsu. Amen. Phuthego re boela ko dibukeng tsa rona tsa Hosana ke Hosana 2:9-1. Jesu rato la hao o mphile lona, ke molato wa hao ke tla o fang, ke inea wena ka mmele le moya, ke ntsha hannyane o mphatse tsotlhe. Hosana 2:9-1.
sefapano sa ka ke tla se jara. Phuthego modimo wa rona ke modimo wa ditshepiso mme wa tshepagala. Bopelotlhomogo jwa modimo ke jo bo senang bokhutlo. Bopelentle jwa gagwe bo fitlha kwa magodimong. Boammaaruri jwa gagwe le boikanyo jwa gagwe di fitlha kwa marung. Morena o kutlwele botlhoko le boitshwarelo mme ga a fele pelo, o mogolo ka bopelotlhomogi. Morena ke botshabelo jwa rona le thata ya rona, o itshupile gantsi e le mothusi mo ditlalelong. Mme ebile gape morena wa rona o re araba re ise re bitse, o re utlwa re santse re bua. Phuthego ka ga jalo a ropele mmogo Hosana 308. Ka dilo le ditlamo tsaka, ke ntse ke tla go morena, ke ntse ke tla thabong le kgotsong nyakalong godimo. Botlhokong ba ka matshwenyegong, ke ntse ke tla go morena, morenaka, ka melato le dibe tsaka, o ho Jesu ke atla. Hosana 308. 308. Ka dilo le ditlamo tsaka, le ditlamo. Boatleng ke ntse ke tla morenaka, ke tle ke phomole lefikeng go Jesu morena. Ke rata go dula ho wena, ke be ke fumane moqhaka, ke habeletse lehodimo ke atla morena. Phuthego Psalm ya 45, Psalm 40 verse 1 to 5. Yona e re go sego motho yo ikanyang morena. Ke lebeletse morena ka tlhologelelo mme a itshikamisetsa go nna, a nkutlwa ke goela thuso,
a ntšhwatola mo moleteng wa tshenyego, mo maragarageng a seretse, a tlhoma dinao tsa me mo lefikeng, a tlhomamisa dikgato tsa me. O ntsentse sefela se sešwa mo molomong, sefela sa go baka Modimo wa rona. Bantsi ba bona ba boifa, ba ikanya morena, go sego monna yo ikanyang morena a sa fapogele kwa baikgantshing le kwa baikeping ba maaka. Amen. Thabalang lenyaka le ba lehodimo le thabele baetsa dibe, ke ba tswang lefifing ba tswa timelong, ba thabeleng ba phunyohile. Phuthego ke Hosana 3:86. A re opeleng ka matla, re opele Modimo wa rona.
still and know that I am God. Phuthego modimo e ntse le modimo, mabaka a dumela le mabaka a sa dumele. Re itumella go nna mo tshireletsong ya mogodimodimo, go nna mo moriting wa mothata yotlhe, gonne e le dithuso ya rona, mme re tla di duetsa mo moriting wa diphuka tsa gagwe, a go bakwe morena yo re belegang ka matsatsi le matsatsi, tlotlo a ene ya gago ka bosakhutleng. Phuthego re phaphatela modimo matsogo ka tse tsotlhe. Ra go pesalemong ya bofelo ya letsatsi Phuthego, pesalemo ya 104 le temana ya ntlha go fihla go ya botlhano, Psalm 104 verses 1 to 5. Mme yana e bua ka go baka modimo ka ditiro tsa tlholego. Baka morena mowa wa me, morena modimo wa me o mogolo thata, o apere kgalalelo le borena, o ikapesa lesedi jaaka lesela la tente, o phuthula legodimo jaaka lesela la tente, o aga maago a gago a bogodimo mo metsing, o ntsha maru koloi ya gago, o tsamaya ka diphuka tsa phefo, o dira diphefo barumi ba gago, le dikgabo tsa molelo badiredi ba gago. O beile lefatshe mo methaong ya lone gore le seka la tshenyega ka motlha ope go ya bosakhutleng. Amen. Phuthego fa o ise o pele ke nako ya gore o opele. Nkare ha ke utlwe tleloko, ha ke utlwe moropa sentle Phuthego, ha ke utlwe beat. Ke sebaka sena jaanong. Hosana 297. Sefela sa ntwa le tlholo. Ra ho ha masole ntwa e ya lwana. Le hlomele botlhe dira ke tsena. Jesu ke morena le molaodi. Wa le nehela setshabeng kotsi. Ka matla Phuthego re galetse modimo. Sole
Phuthego a re phapatleleng Modimo wa tsogo le mogolokwane le melodi. Phuthego re ntse re eme ka maoto ka boikokobetso a re meng re dire netefatso ya seriti sa botho, the affirmation of human dignity. Re tla e buisa ba botlhe ka nako e le nngwe ka gore a re rateng Jesu ke monga poloko a buse dipelong tsa rona a re mo lateleng. Rateng Jesu moya wa Phuthego e ka dula mo fatshe fa re ya kwa molaong wa Modimo. Bana re kopa ba eme ka maoto fa bagolo le bona ba tlhoya tsebe ka gonne molao wa Modimo o re ama ba botlhe. Molao wa Modimo a rutlweng jaanong mo lekwalong la Psalme ya 19 temana ya 8 go fitlha go ya 10, Psalm 19 verse 8 to 10. Psalm 19 verse 8 to 10. Molao wa morena o botlalo o lapolosa mowa. Tshupo ya morena e ikanyega e tlhalefisa yo sa tlhalefang. Ditao tsa morena di siame di itumedisa pelo. Taolo ya morena e phepa e bonisa matlho. Go boifa morena go itshekile go bile go nnela ruri. Tse morena a di siamisitseng ke tsa nnete di bile di siame tsotlhe. Amen. Phuthego ropela mo go Hosana 122 tumelo ke na le yona.
Phuthego ya Modimo e rategang mo mosong ona moporofeta Hesekiela o bua mafoko a reng ke tla lontsha kwa bahitaneng ke le phuta kwa mafatsheng a otlhe ke le busetsa kwa nageng ya lona ke tla lo kgatsa ka metsi a phepa gore le itsheke ke tla lo tlhapisa mašwe otlhe ke tlosa medimo e maila yotlhe ya lona ke tla lo naya pelo e ntšhwa ke tsenya mowa o moswa mo teng ga lona ke tla ntsha pelo eo ya lentswe mo nameng ya lona ke lo naya pelo ya nama ke tla tsenya mowa wa me mo teng ga lona ke lo dira batho ba ba sepelang ka fa melaong ya me ba ba tshegetsang ditshiamo tsa me ba di dirisa lo tla nna mo lefatsheng le ke le neileng boraeno lo tla nna morafe wa me mme nna ke nne modimo wa lona phuthego ya Modimo e rategang lefoko le le boikanyo le re fa re swile nae re tla phela nae fa re itshoka re tla busa nae fa re mo itatola le ene o tla re itatola fa re sa ikanyege ene o tla nna a le boikanyo gonne ga a ka ke a itatola phuthego a re ipolele mmogo boipolelo jwa tumelo ya bokeresete re bo tlhaloganya re ikutlwisisa mongwe le mongwe ka molomo wa gagwe ka nako e le nngwe ka gore mpitsa o mpona ke latlhegile o re wa mpholosa
ntlhatswe ntlhakodisise ke be motle le nna Phuthego a re shapele Modimo matsogo le mogolokwane ke nako ela e ntseng re emetse ka gonne re le the congregation of a family church, a family congregation ya go re dumedisaneng Phuthego re opela mogo wa sana 214 a re dumedisana tlong go Jesu le tle ka pele lentswe la hae le supa tsela le yena o teng ka sebele 214
Phuthego ya Modimo e rategang ke nako ya gore Modimo a bue le rona ka sebaka sena. Bojang bo a omelela sethunya se swabe, mme lefoko la Modimo wa rona lone le tlhome ka bosakotling ga le fetoge. Ka sebaka sena re tlo bitsa moruti wa rona Reverend Emeritus Dr. Chibalo, fa tla ba tsamaya le Ntate Matlhare ba tla gore fa molaetsa wa gompieno. Re opela mmogo sefela Hosana 7:1. Bonang sefapano moloki wa batho gore lopolla tatlhegong a ineela lefu. Fa re emetse lefoko la Modimo Phuthego. Ke a leboga.
We greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Re le dumedisa ka lebitso la Morena Jesu Kriste. We really want to thank the Lord for the worship we have just passed. Re lebohela Modimo ka thoriso e ntseng re dira. And we also want to thank the leadership by the liturgist. Re leboga le ntate Ditšhabe ka go re etella pele ka liturgy. We really want to thank God that today I realized you are the soldiers. Ke a lebohela gore ka jeno re na le masole. I saw some very tiny soldiers marching on the wall. Re bone masole a tsamaya mo a matšha. But the point is, they are soldiers. Empa ntlha ke gore ke masole. Let me say, we are soldiers. E re ke re masole. Short as we are, or tall as we are, or thin as we are the soldiers of Christ. Le ha re ka nna bakhutshwane kgotsa ba ba telele kgotsa bjang re masole a Kriste. Can we give God a big hand of praise? Today, I just want to share with you something very important. Mo letsatsing le ke rata go abelana le lona sengwe se se botlhokwa. I'm sorry that I couldn't talk to the young people during their months in June. Ke maswabi gore ha ka kgona go bua le batjha ka kgwedi ya bona ya Seetebosigo. But when I see them, I really feel I may not do justice if I must not also address them. Empa ha ke ba leba ke lemoga gore nka se dire toka fa nka se ke ka bua le bona. Can all the young people under 35, let me say up to 35 years, can you all stand up? I want to see you. Batjha dingwaga tse di mo tlase ga masome a mararo le botlhano emang. Oh, yeah, we got a lot. Can we give God a big hand for this? I'm happy to see you are here. Ke lebohela go le bona le le mo. You can take a seat. Le ka dula fase. There is something very special that I want to share with you today. Go na le sengwe se se ikgethileng se ke ratang go se abelana le lona mo letsatsing le. I want to tell you, if you may listen carefully Ke rata go bolela gore ha o ka utlwella ka tlhoafalo and try to apply what we are going to share here, o leke go dirisa seo re se tlo abelanang ka sona. your life is going to change forever. Bophelo ba gago bo ile o fetogela saruri. You will be what you want to be, O tla nna seo ratang go nna sona. and you will reach the goals that you set for yourselves. O tla fitlhela maitlhomo le maikemisetso a gago. So just be ready, Nnang le itukisitse. fasten the belt. Bofang mapanta a tshireletso. We are about to fly now. Re haufi le ho fofa. Let's give God a big hand of praise. We are going to share the word of God Re lo abelana lentswe la Modimo from the first book of John, mo bukeng ya ntlha ya Johane. and from chapter 2, Kgaolo ke ya bobedi. verse 14, 15, and 16. Temana ya lesome le bone, lesome le botlhano, go fitlha lesome le borataro. This book of First John was written by John, the beloved disciple. Buka e ya mathomo ya Johane e ngwetse ke morutiwa yo rategang e leng Johane. He wrote it in the island of Patmos, where he wrote the book of Revelations. O ikwetse a le ko setlhakatlhakeng sa Patmos mo a ngwadileng hape buka ya tshenolo. This man wrote a number of books. Monna o ngwetse dibuka tse mmalwa. You know the first book of the first book of John. La gopola buka ya ntlha ya Johane. You know the first, second, and the third book of John. Hape buka ya bobedi le ya boraro ya Johane. You also know now the book of Revelation. Me le itse le buka ya tshenolo. Okay, now
Let us look at when it was written. A re lebelleng gore buka e kwadilwe neng. It was written about 90 AD, E ngwetse ka mengwaga eo after Jesus Christ had left. morago ga gore morena Jesu a tloge. In other words, about 90 years after Jesus Christ had left, that book, this first book was written. Morago ga dingwaga tseo morena Jesu fa a sena go tloga ke fa Johane a kwala buka e. You know, this man called John, Monna o a bidiwang Johane his writing style is very different from the other Gospels. mokgwa wa gagwe wa go kwala o farologane le makwalo a mangwe. Maybe it because he was very close to Jesus. He could hear everything Jesus Christ was saying, and everything that Jesus Christ was doing, he could hear those things. Motlhomongwe o dira ko gore o ne a le gaufi thata le morena Jesu a bona ebile a utlwa le go utlwisisa seo morena Jesu a neng a se dira kgotsa a se And you bua. will see what we are going to read here today. Mme le tla bona seo re ileng go buisa ka sona mo letsatsing le. You will realize that no one of the gospel writers wrote like this. Le tla utlwisisa gore ga go ope yo a kwadileng makwalo go tshwana le ena. And the books that are recommended when a person commit his life to Christ, Mme le tla utlwisisa ga motho a fana ka bophelo ba gagwe mo Kriste is the book of John. ke buka ya Johane. So this is the guy we are going to listen to his writings today. Mme ke monna yo re ileng go bua le go utlwa ka ena mo mosong o. Let us pray. A rapeleng. Our Lord and Heavenly Father, we come before you this morning. Thank you for enabling us to experience this wonderful kind of worship. We thank you for the way you have prepared us for your word. We are now going to read your word, and we ask you to allow the Holy Spirit to guide and lead us and to interpret the scripture for us. We want to ask that all the young people who are here should focus on what we are going to share, because it's going to be dedicated to them. We also want to ask you, Lord, to help us to balance the preaching so that even all the people or all the members of the people of the church who are here should get their portion. In Christ Jesus, the Son of the living God, we thank you. Amen and amen. Let us now go and read 1 John chapter 2, verse 14, 15, and 16. I just want to share 2 points today. A re buiseng Johane kgaolo ke ya ntlha, Johane wa ntlha kgaolo ke ya bobedi, mme ke tlo bo bua le lona ka dintlha tse pedi fela. Just read it in Sotho. Mme ka phetolelo ya Setswana e buisega yana. Buka ke ya mathomo ya Johane kgaolo ke ya bobedi, temana ya lesome le bone go fitlha lesome le borataro e buisega yana. Banaka ke lo kwaletse gonne lo itse rara. Borra ke lo kwaletse gonne lo itse ene yo ntseng a le teng go tloga tshimologong. Makau ke le kwaletse gonne le thata mme lefoko la Modimo le ntse mo go lona. Lo bile lo fentse yo busula. Lo seke lwa rata lefatshe le fa ile dilo tse di mo lefatsheng. Fa mongwe a rata lefatshe, lorato lo a garara ga loyo mo go ene. 16. Gonne tsotlhe tse di mo lefatsheng e bonkeletso ya nama le keletso ya matlho le mabela a bophelo ga se tse di tswang mo go rara, ke tse di tswang mo lefatsheng. Amen. I write to you, dear children, because you know the Father. I write to you, fathers, because you know him who is from the beginning. I write to you, young men,
because you are strong and the word of God lives in you and you have overcome the evil one. Thus says the word of the Lord. I'll stop here. Ke tla ema mo se ke se se bolelang ke lentswe la Modimo. Let us now look at the style of writing here. A re lebelleng mokgwa o kwadilweng lekwalo le le kwadilweng ka You ona. will unlikely come across the men who write like this. A se gantsi o ka tla wa kopana le motho o kwadileng yana. From where we have read, Go tloga mo re buisitseng mo it is teng. very clear that when John was writing, Go totobetse gore ha Johane a ne a kwala, he had his audience in mind. o ne a na le batho bao a ratang gore ba kry-e molaetsa o mo tlhaloganyong ya And gagwe. in his writing, he never wanted to exclude anyone. Mo mokwalong wa gae o ne a sa batle go tswalela ope ko ntle. All the people were included here, Batho ba botlhe ba ne ba akareditswe. from children to the fathers. Go tloga ko baneng go ya ko borara. You can see here from verse 14 where it says, O khona go bona go tswa mo temaneng ya lesome le bone e reng I write to you, dear children. bana ke lo kwaletse. Children are included here. Bana ba akareditswe mo. Maybe he included children because he knew that even Jesus loved the children. Motho o mongwe o akareditse bana ka go itse gore morena Jesu o ne a rata bana. So he started with them. O ile a simolla ka bona. So I write to you, little children. Ka go rialo le lona bana ke a I le write to kwalela. you, dear children. Bana ba ba rategang ke a le kwalela. Do children also need the message? Gore bana ba fumane molaetsa. Was he not wasting his time? O ne a sa senye nako ya gagwe na. No, children were also important even during the time of this man. Ga go bealo le le ka nako ya Johane bana ba ne ba ntse ba le botlhokwa. Maybe he realized it during the time of Jesus. Motho o mongwe o lemogile ka nako ya morena Jesu. When children were coming to him, Fa bana ba ne ba tla mo go wena. the disciples tried to rebuke them, to move them back. Fa barutwa ba gae ba ne ba ganetsa bana gore ba ske ba mmatamela. But Jesus Christ, no, don't do that. Me morena Jesu a re le ska dira Let mbealo. the children come to me. Le sambana go tla go nna. For the kingdom of God belongs to heaven. Ka gonne bogosi ba le godimo ke ba bona. Let's give God a big yawn for that. Children are important Bana ba botlhokwa in the kingdom of God. mo bogosing ba modimo. So you are children, Lona bana, you parents, bana ba lona le le batswadi. your children are very important. Bana ba lona ba botlhokwa. That's why in his writings, Ke ka lebaka leo mo mokwalong wa they gae. were not excluded. Ba ne ba akareditswe. Why was he writing for the children? Ke ka lebaka la eng a ne a kwalla bana. He says, because you know the Father. O re ka gonne le itse rara. Children know the Father. Bana ba itse rara. If there are things that children know, Se se itseng ke bana. they know their parents. Ba itse batswadi ba They bona. know the father, their real fathers and the mothers. Ba itse rara le mme. Maybe let me clarify something here. E re ke tlhalose sengwe fa. These books were written during the time of patriarchy. Ka lebaka nako e buka e ne e kwala ka nako ya bonna. During the patriarchy times, Ka nako eo the Jews didn't write for women. Bajuda ba ne ba sa kwalle basadi. Women were not very important. Ka nako eo basadi ba ne ba se botlhokwa. All scriptures were written for men. Makwalo a otlhe a ne a kwallwa banna. But now we know Empa hona ba no re a itse. that the original, all the messages were sent for all the people, young men and young women. Re itse gore melaetsa yotlhe e ne e rometse batho ba botlhe. So then he went on to say, I write to you fathers because you know him who is from the beginning. O kwala gape a re ke
ke kwalla lona borra ka gonne le itse yo neng a le teng go tswa tshimologong. Fathers are always accompanied with the mothers. Borara ba phela ba tsamaya le bomme. So when they say, the scripture said, I write to you fathers, women or mothers must also know that they are included here. Fa lekwalo le re ke kwalla lona borara, bomme le itse gore le lona le teng. And when we do that, Empa fa re dira yalo, we want to do away with the teachings of the patriarchy. re batlo tlosa dithuto tsela tse di welang ka mo bonneng fela. I write to you fathers because you know him who is from the beginning. Ke kwalla le lona borara ka gonne la mo itse yo neng a le teng go tloa Father tshimologong. and mothers, listen to this. Borara le bomme Because of your experience in life, go ya ka maitemogelo a gago a bophelo, because of your walk with the Lord, ka gonne o tsamaya le Modimo. the Bible says, E re Bible you know him who is from the beginning. o mo itse ka gonne o ne a le teng go tloa tshimologong. You know him because you walked with him. Wa mo itse ka gonne o tsamaya le ena. You understand God. O utlwisisa Modimo. So this is what John is writing. Se ke se se ngwadileng ke Johanne. This is what he understands. Ke seo a se tlhaloganyang. And then I like to focus now on the following verse. Ke rata go tsepamisa maikutlo mo ditemaneng tse. After moving from the children, Fa tloga mo baneng, John moved to the fathers and the mothers. Johanne o lebana le bomme le borre. Then he went on to focus on the young men and young women. Mme o tswella pele a lebelle ba batjha. The youth of the time. Batjha ka nako eo. And the youth of this time. Le batjha ba beanong. This message is the same. Molaetsa o wa tshwana. Now he says, O re mo go bona. I write to you young men or young women. Ke kwalla lona batjha. I write to you young men and young women. Ke kwalla lona batjha ba botlhe. All young women, again, just raise your hands. I just want to see you. Batjha ba basetsana emisa matsogo a lona. Just raise your hands where you are. Emisa letsogo la gago mo leng mo teng. I want you to personalize this message. Ke rata gore o tseye molaetsa o dire wa gago. This message, John says, I am writing to you young people. Molaetsa o re Johanne o re ke ngwalla wena yo motjha. And you should say, John, you are writing to us young people. O tshwanetse o re Johanne o ngwalla rona batho ba bašwa. This is how you may personalize the message. Ke ka mokgwa o tlo tseyang molaetsa o dira wa gago. You won't refer it to the second or the third person. O ka seke wa o lebisa ko mothong o mongwe. So young people, Batjha, young men and young women, batjha ka kakaretso. why was John writing this message? Ke ka lebaka la eng Johanne a ne a kwala molaetsa o. He was writing because it was very important. O ne a o kwala ka gonne go ne go le botlhokwa. And if you look here, when he focuses on young men, Ha o lebella mo ha tsepamisa maikutlo mo batjha. he writes more than he wrote for children and the fathers. O ngwetse go feta mo a neng a ngwalla bana le borre. Because he wanted to focus on you. O ne a batla go tsepa maikutlo a gagwe mo go lona. Because young people are very important in life. Ka gonne batjha ba botlhokwa mo bophelong. One of the things that we know about young people Sengwe seo re se itseng ka batjha is that they are fearless. ga ba tshoge sepe. They are not afraid of anything. Ga ba tshabe sepe. That is the reason why even the apartheid government was brought down by young people. Ke ka lebaka leo puso ya tlhaolele ile ya phutlamisa ke batjha. When we celebrated June month,
fa re ne re keteka kgwedi ya we remember what young Seetebosigo, people had done. re gopola seo batjha ba se dirileng. They faced these white people in their soldiers' cars, Ba ne Caspars and others. ba lebagane le banna ba ba sweu ba tshwere ditlhobolo le tsogo tshetla Moving to ditlhabana. them with guns. Ba ne ba lebagane le bona ka dithunya. If you look at the videos and films, Mme ha o lebella ditshwantsho, you'll realize that young people never ran away from them. o tla utlwisisa gore batjha ha ba ke ba Instead of running tshaba. away, they were moving towards them. Gore ba tshabe, ba ile ba ba lebella ba ba lata. Because young people are not afraid. Ka gonne batjha ha ba tshabe sepe. John is going to explain to us why they are not afraid. Johanne o tlo re tlhalosetsa gore ke lebaka la eng ba sena letshogo. He says, you are not afraid because. O re ga le tshabe ka gonne Point number one, ntlha ya mathomo. he says, young people, O re batjha I'm writing to you ke ngwalla lona because you are strong. ka gonne le thata. Young people, Batjha take this message. tseya molaetsa o. If you take this message Fa o tseya molaetsa and o, move with it, o tsamaye ka ona, you will overcome everything o that you tla come fenya across. sengwe le sengwe se o tlang kgatlhanong le This sona. is what the message of God says Ke se molaetsa wa Modimo o se through the mouth buang of John. ka molomo wa He Johanne. says, young men, young women, O re batjha you are not weak. ga le bokoa You are strong. le thata. Maybe you didn't know it. Motlhomongwe le ne le sa itse. Maybe you are thin. Ka gongwe o Maybe mosesane, you look weak. motlhomongwe o lebega o le I want bokoa. to encourage you to take this message. Ke rata go rotloetsa gore o tseye molaetsa Maybe you o. are short. Motlhomongwe o You are not mokhutswane, even tall. ga o motelele. But the message is the same. Molaetsa wa tshwana. You are strong. O thata. You are strong. O thata. Just shake another young person next to you there. Tshikinya motjha o leng haufi le Say, wena. my brother or my sister, Re kgaitsadi kgotsa you are morwalo. strong. O popota. You are strong. O thata. You are not weak. Ga o bokoa. This is what the Bible is Ke saying. se Bible e se buang. Give God a big hand of praise. Hallelujah. I thought young people will stand up Ne ke nagana gore batjha le tla ema. because this is direct to you. Ka gonne molaetsa o lebane le You should lona. have stood up Le tshwanetse le and eme. said, Lord, we thank you that we are Re Modimo ra strong. leboga ka We gonne thank you that we are strong. ra leboga ka We gonne thank you that we are strong. Satane re tiile. We are not weak. Ha re bokoa. Can we give God big hand of praise, Lord? And you know, if you know this Fa o itse se, and you meditate upon it, ebe o rapela mo godimo ga sona. wherever you go, Gongwe le gongwe mo o yang. whether you are at home, Le fa o le ko gae. when you move from your bedroom to the kitchen, Ha o tswa ka mo kamoreng o ya ko kitchen. meditate upon this and say, Rapella se o re. I may be moving from my bedroom Motlhomong ke tswa ka mo kamoreng ya go to robala. my kitchen Go ya ko kitchen. as a young man, Ke motjha. as a young woman. Ke motjha wa There mosetsana. is one thing that I know. Ntho ke le nngwe e ke itse. I am Ke strong. tiile. I am Ke strong. tiile. Hallelujah. You are not weak. Ha le bokoa. The only person who tells you that you are weak is the devil. Motho a le mongwe wa o bolelelang You, gore o bokoa. you must ke remember diabolosi. he's a liar. Gopola gore ke He tells ramaka. us that we are weak. O re gopotsa re He bokoa. tells us that the devil is stronger than God. O re bolelela gore diabolosi o tiile go feta modimo. This is not true. A se nnete. I also want to tell you, men who are seated there, Borra ke rata go le bolelela le lona. the master who are seated here, Bomme le lona ke rata go le this bolelela. message is also for you.
molaetsa o lebane le You are wena also the children of God. le lona le bana ba You modimo are not weak. ga le You bokoa are strong. le tiile You are not weak. We are ga le strong. bokoa le And tiile give God a big hand of praise. Say to your friend, you didn't know I am strong. bolelela tsala ya gago re ne o sa itse ke thata ke tiile I am not a weakling. ga ke bokoa I was not aware of this. ke ne ke sa lemoge seo But today, empa ka I jeno know it. ke a itse And I will say it. ke tla e I'll bua keep on memorizing ke this tlo e and gopola meditating on this. ke tlo rapela mo go yona I'm a strong man. I'm a strong woman. Ke I'm a strong man. bokopedi. Hallelujah. All the people who have committed their life to Christ, ba botlhe bao ba neetseng ka maphelo a bona mo go kreste the strength that is in Jesus maatla a tswa a leng mo go morena jesu is in you. a mo go wena Here, John was revealing the secrets that many people didn't know. Johane o ne a senola seo batho ba bantsi ba ne ba sa se itse It's empowering to know that you are strong. o ne a le maatlafatsa gore le itse gore le tiile And this is not a new message. Even the Old Testament, molaetsa o a se o mošwa le go tswa ko testamenteng e the kgologolo prophet Hosea also once told his people, moprofeta hosea le ena o ile a bolelela batho ba people gagwe who saw themselves as weaklings. batho bao ba neng ba ipona e le ba ba And bokoa he said to them, o ile a re mo go this is bona what God is saying. se ke se se bolelang ke modimo Tell the weak to say, I am strong. bolelela ba ba bokoa gore re thata Many years ago in the Old Testament, dingwaga tse dintsi tse di fetileng mo testamenteng e kgologolo the prophet had to tell them, moprofeta o ile a ba bolelela of course, you look weak. motlhomongwe o bonala o le But if bokoa you want to be transformed from weakness to strength, empa fa o rata gore o fetoge go tswa mo bokoeng o ne o tiileng open your mouth and say, I am strong. bula molomo o re ke tiile Let's give God a big hand of praise, man. Yo. He went on to say, that was not all. a setso tsotlhe tse a di boletseng o tsweletse pele a re The first point was say, you are strong. ntlha ya mathomo o re o thata And you have to meditate upon that. o tshwanetse o rapele mo godimo ga lebaka leo I am strong. ke tiile Then he went on to say, o tsweletse pele a re this is beautiful, you love this. se ke se sentle o tlo se rata And the word of God lives in you. lentswe la modimo le phela mo go The wena word of God lives in you, young people. lentswe la modimo le phela mo gare ga lona batšha It doesn't live anywhere. ga le phele go lo gongwe This message is like a prophecy molaetsa o ke seprofeto to say, gore young as you are, motšha yaka o ntse you may not know. motlhomong ga o itse You may thought maybe the word of God lived in pastors and deacons. motlhomong o nagana gore lentswe la modimo le phela mo baruting le badiakone Maybe you thought the word of God lives in bishops. motlhomong o nagana gore lentswe la modimo le phela ka mogare ga dibishopo John gives us the truth here. jono o re e fa nnete He mo says, no, wa itse you don't have to claim the word of God. ga wa tshwanela go itseela The moment you give your life to Him, ga o fana ka bophelo ba gae mo the word keresete of God immediately comes into your life lentswe la modimo le tla gangwe mo bophelong and ba lives within you. le phele ka mogare ga The gago word of God is within ka you. go rialo lentswe la modimo le ka mogare ga Of gago course, we know that point number one, ra itse ntlha ya mathomo you are strong. o thata Now we understand why you are strong. ra utlwisisa gore ke lebaka la eng You o le are thata. strong because the word of God lives in you. o thata ka gonne lentswe la modimo le phela ka mogare ga That gago is the secret. ke
ke sephiri. So you can say, the word of God lives in me. Ka o rialo ka nna wa bua wa re lentswe la Modimo le phela ka mogare ga me. With pride. Ka makoko. You are not ashamed. Ha o tlhabue ke kgang. And because the word of God is living in you, Ka gonne lentswe la Modimo le phela ka mogare ga you can gago. dance and glorify the Lord. O ka nna wa You can bina, dance wa and galalela glorify the word of Modimo. God. The word of God lives in me. Lentswe la Modimo le phela ka mo go nna. Can we all stand off? Can we all stand up A re emeng. and be proud of what the word of God is saying about us? Re nne motlotlo gore lentswe la Modimo le reng ka rona. We can dance. Re ka nna ra We can bina. glorify Re it ka nna ra mogalalela. and say Re re we are not empty. ha re na The word of sepe. God is in us. Lentswe la Modimo le The ka word of mogara God rona. is. Lentswe la Modimo le ka mogara rona. Do something to show that the word of Dira God is in sengwe you. go bontsha gore lentswe la Just do something to Modimo. show the word of God is in you. Lentswe la Modimo le ka mogare ga gago. Hallelujah. Hale- Say, Satan, Satane you don't know ha o itse the word of God lives in me. lentswe la Modimo le phela ka mogare ga. There is no space for your lives in me. Ga gona se bophelo mo mogare ga me. Let's give God a big round of praise again. Amen. 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 So, do not walk as if you have committed something wrong in life. O ske wa tsamaya o ka re o dirile sengwe se se phoso mo bophelong. Don't be ashamed of yourselves. O ske wa tlhabua ke ditlhong. You lack nothing. Ha o tlhoke sepe. You are strong. O tiile. It doesn't matter, maybe you have got a headache. Go sa kgathatse gore motlhomong That wa opa ke headache tlhogo. doesn't change the fact that you are strong. Go opa ke tlhogo ga o fetole sepe. All the times, I've got this, I've got this weakness, I've got this and Nako that. nngwe le nngwe gore ke na le bokoabo, ke na le bokoabo. When do you do that, you are confessing the lie from the devil. Ha o dira bealo o netefatsa maaka a tswang ko diabolose. Young people, listen to this, the third thing now. Batjha utlwellang ntlha ya boraro. First, you are strong. Sa mathomo o thata. And second, Ya the bobedi word of God lentswe la Modimo lives in us. le phela mo go rona. Personalize it. Le direla gago. First, we are strong. Ya ntlha re tiile re thata. Second, the word of God lives in us. Ya bobedi lentswe la Modimo le phela mo go rona. Now listen to the third point. Utlwella ya boraro. And you have overcome the evil one. O fentse yo busula. Just give God a big hand for that. This is very tough for the devil. Se lentswe le buima thata. Young people, Batjha something that you didn't know sengwe seo le ne le sa se itse is that ke gore you have overcome the evil one. le fentse yo busula. The Bible doesn't say you will Bible overcome. ga e re le tla. Seated as you are here today, E tseye yaka o ntse mo ka jeno. you have overcome the evil one. O fentse yo busula. This is the present tense. Ke nako ya yaanong. You have overcome the evil one. O fentse yo busula. So when the devil tries Ha diabolose a leka to shake you, go tshikinya, to move you, go potlosa. when whatever the challenge you come across in Sengwe life, le sengwe se o tlang kgatlhanong le as sona. a child of God, Yaka ngwana wa Modimo. you must turn and face the devil. O tshwanetse o retologe o lebe diabolose. Tell him this: O mmotse se. I have overcome you. Ke go fentse. I have overcome you. Ke go fentse. You will never overcome O me. ka se ke wa mphenya. I am the winner, Ke mofenyi. and you are the loser. Wena o latlhegetswe. Give God a big round of praise, huh?
Men of God, borre ba thapelo now you know the one from the beginning. o mo itse go tloga ko tshimologong You know more than what the young people know. o mo itse go feta se batšha ba mo itseng ka sona You have also overcome the le evil one. lona le bafenyi You are the overcomer. le bafenyi Yes, you are the overcomer because when Christ died on the cross, le bafenyi ka gonne ga Kriste a swa mo sefapanong one of the things that he said before he died, sengwe se a se buileng pele ga a he swa said, "It is finished. o re go fedile I am done with Satan. ke feditse ka Satan Satan is powerless now." Satane ha na matla Then he went down through the 3 days into the grave. o tsene matsatsi a mararo ka mo lebitleng On the 3rd day, letsatsing la boraro he was resurrected. o ile a tsosiwa He woke up. o tsogile Why? lebaka ke eng Because he has overcome the evil one. ka gonne o fentse yo bosula You also believe in Christ. le lona yaka le dumela mo go Kriste The word of God is in you. lentswe la modimo le mo go The lona spirit of God is in you. moya wa modimo o mo go lona You should be very proud about that. tshwanetse le nne motlotlo Because all these 2-3 things ka gonne dintlha tso tsotlhe tse tharo tse makes you the overcomer at all circumstances. di go dira mofenyi mo dinakong tso It tsotlhe doesn't matter what kind of challenges you are coming across. go sa kgathatsege o re kopana le matsapa a ntse You have overcome the evil one. fentse yo mobe Because Christ overcame the devil. ka gonne Kriste o fentse The diabolo very same power matla ao that resurrected Jesus from the dead a tsositseng morena Jesu mo baswing is the very same power that you have. ke matla a o na le ona Say, I have that power. e re ke na le matla The resurrection power matla a tsogo is in me. a mo go nna Can you stand up and say something? emelela le The bolele resurrection power matla a is tsogo in me. a mo go nna The resurrection power matla a tsogo is in me. a mo go nna Let's give God a big hand of praise. Hallelujah. Hallelujah. This is the gospel. o ke molaetsa This is the word of God. ke lentswe la modimo It has to transform us. le le tshwanetseng le re It fetole has to change us. le tshwanetse le re fetole Young people, batjha you are no longer going to be defeated. le ka se tlhola le fengwa If you believe this message ga o tseya molaetsa o ebile o dumela mo go ona and move with it, o tsamaya le ona your future will be bright. bokamoso ba gago bo tla be bo phatsime Your goals will be reached. o tla fitlhelela maitlhomo le maikemisetso a You gago will be the light of the world. o tla nna lesedi la lefatshe When you arrive in a place, mo o fitlhang mo teng when people are talking about the darkness things, fa batho ba bua ka dilo tsa lefifi the light of God that is in you, lesedi la modimo leo le leng mo go when wena it flashes on what they're talking about, le tla bonesa mo go tso tsotlhe tse ba buang ka tsona the darkness will fade away. lefifi le tla They will tshaba be talking they will stop talking about the nations ba tla fetsa go bua ka dilo tse e seng tsona because you are powerful. ka gonne o na le matla The word of God is in you, lentswe la modimo le mo go wena and you have overcome the power of the evil one. o fentse matla a yo bosula Do you know that the world is afraid of you? a wa itse gore lentswe la go tshaba Let me- lefatshe la go tshaba Let me give you a simple, a practical example. e re ko fe motlhala o bonolo o I am a young man of God. ke motšha wa modimo While I was a young man of God, ka nako e ke neng ke le and motšha even now I'm a man of God. le beanong ke monna wa modimo I remember one day
ke gopola letsatsi lengwe I want to show you what that if you are the light of the world, ke batla go bontsha ga o le lesedi la when you lefatshe. move towards the darkness, Ha o ya ko lefifing darkness will fade away or will run away. lefifi leo le tla tshaba Even if darkness say, I don't want to run away, le fa lefifi le re ga ke batle go tshaba because the light is coming, ka gonne lesedi le etsa darkness must disappear. lefifi le tshwanetse le nyamalle In the morning when the sun rises, mo mosong ha letsatsi le tlhaba the darkness just disappear. lefifi le nonyella Now listen to this story. utlwela One day when I was a teacher, letsatsi le lengwe fa ke ne ke le morutabana and everybody knew I was a young man of God. bontsi bo ne bo itse gore ke motlhanka wa modimo I see some young men, some older men seated around there in a group. ke ne ke bona borre ba ba leng bogolo mo go nna ba ntse mola e le They were all setlhophanyana focusing on something there. ba ne ba lebeletse sengwe mo And it seems they were very serious of what they were doing. mme ba ne ba lebeletse ka tlhoafalo Now comes the young man, go ne go tla motšha innocent young man of God. motlhanka wa modimo o I bonolo say to myself, let me go and see what they're looking at. ke re e re ke ye ko bona gore ba lebeletseng Then I walk. ke ile ka tsamaya Step number 2, number 2 number 3, number 3 number 4. number 4 Immediately when I was about to reach, ha ke le gaufi le o fitlha one of these people o mongwe wa batho ba turned and looked around. o ile a boa a lebelela When he saw me coming, ha mpona ke tla he took the book that they were looking at. o ile a phamola And buka eo ba ne ba all those lebeletseng men, borre ba botlhe ba ba all the leng men moo that knew, they started running away with the book. ba ile ba tshaba ba tshwere buka Running eo away with the book. ba tshaba ba tshwere I buka was wondering, why are they running away with the book? ke ile ka gakgamala gore ke ka lebaka la eng ba tshaba ka buka e Auntie, in that book, they're watching something like pornography. ba ne ba lebeletse buka ya mapona Pornography is a sign of darkness. maponapona ke ntlha ya lefifi Remember, these men are more than 5 or 6. lebelela borre ba ka nna ba batlhano kgotsa ba Now comes barataro. only one young man. Nna ke mongwe fela. One young man against a group about 10 men. kgatlhanong le borre ba ka nna lesome When I arrived, they all ran away. ha ke tsena ba ile ba tshaba Why? lebaka ke eng Darkness must flee. lefifi le ile la tshaba This is what should happen to you. ke se se tlo diragalang mo go wena Because you are strong, ka gonne o thata the word of God is in you. lentswe la modimo le mo go wena When you arrive towards darkness, ha o batametse lefifi darkness can never plead for you to not move them away. lefifi ha le ka ke la go kopa gore o ska batamela Darkness must just run away. le tlo tshaba This is what should happen to you. ke se se tshwanetseng se diragale mo go As wena men and women of God, yaka borre le bomme ba modimo when you arrive at a place where people are gossiping, ha o ya mo bathong ba gossiping is a sign of darkness. lesebo ke ntlha e lefifi When you arrive there and they welcome you, and ha o you fitlha ba o amogela just know that there is no difference between their darkness and your darkness. ga gona pharologano mo lefifing la bona le la If gago they welcome you and you start joining and gossip with them, ha o ba o amogela e bo o tsena mo go please bona. know that something is not right with your Christianity. itse gore ga o na le sengwe se sa siamang ka bokeresete ba Because the gago. truth is, ka gonne nnete ke gore when the light appears, ga lesedi le tlhagelela darkness must disappear. lefifi tshwanetse le tshabe Give God a big hand for that. Say to the person next to you, bolelela motho o leng gaufi le ene when I arrive anywhere, ga ke fitlha go lo gongwe darkness must move away lefifi tshwanetse le tshabe because I'm the light of the world. ka gonne ke lesedi la lefatshe Give God a big hand of praise. Young man, I have another point that I wanted to share with you. batjha ke na le ntlha e nngwe e ke ratang go e bua le lona I'm saving it for next week.
Ki lo go e beya mo ke tla bua le lona mo bekeng e I tlang. want to save time now. Ke batla ho boloka nako. We've got a Bible study here with one of the ministry. Re na le thuto ya Bible le ministry o mongwe. So I'm sending you out. Ke a le roma ko Go ntle. and tell your brothers and sisters who didn't come to church today. Tsa mo bolella ba ka ulengwe bao ba sa tlang kerekeng ka jeno. Tell them you have missed. Tsamang le ba bolelle gore ba latlhegetswe. Tell them to come to church next Sunday. Ba bolelle gore beke e tlang ba tle. I'll be giving you the second and the third points. Ke tla ba lefa ntlha ya bobedi le ya boraro. For today, Empa ka jeno. now you all stand up. Young men, young women, stand up again. Batjha emang gape. Come to the fore. All of you come to E the tlang fore. mo pele. All of you walk to the front. Ba botlhe e tlang mo Or pele. young men, young women, come to the front today. Batjha ba botlhe e tlang mo pele. Hallelujah. Come to the front with pride. Okay, let's give God a big hand as they come to the front. Hallelujah. You look so beautiful. You look so beautiful. Bonala le le ba bantle. Do you know that Satan doesn't like you? A le a itse gore Satane ha le rate. He knows you have overcome him. Wa itse gore le mo fentse. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. A lot. It's an army. Ke masole, Soldiers. masole, Soldiers of Christ. masole a Kriste. Now we are going to say the following. Re lo bolella tse di latelang. You are going to say this after me. Le lo bua yana morao ga me. I'm going to speak. Ke tlo bua. Say, Lord Jesus, I want to thank you that you gave me the opportunity to commit my life unto you. Today I know who I am. Today I know what the Bible says I am. I know I am strong. I know the word of God lives in me. I know that I have overcome the evil one. This means that Satan will never overcome me because I am the overcomer. Say amen. Amen. Give God a big hand of praise. Can we all stand up from the other side? I want two people to pray, one from the men and one from the women here. We pray for our children. Ha re marapela ke tlo kopa o mongwe wa bo mme le o mongwe wa bo rre a rapelle bana ba rona. Yes. Here's the mic. Here are the mics. Modimo rara, Modimo morwa, Modimo moya o kgalalelang. Wena Jehova wa masomosomo, wena motlhodi wa legodimo le lefatshe, o rile re letswai la lefatshe. Jehova re tla peleng ga gago go seng ga letsatsi ntate. Re baya bana ba rona peleng ga gago mabaledi. Wena yo ditshepiso tse di sa fetogeng lefela. Wena modimo yo sa latlheng bana ba one. Wena yo re rwalang le makete a rona. Re a go mema Jehova.
aga dipelong tsa bone ba natlafatse o ba okeletse one maatla o setseng o tlhalositse gore ba na le one. Ra go mema Jehova tsena ka gare go tempele ya gago motlheng wa letsatsi la gompieno ntate, o natlafatse o mongwe le o mongwe wa batlhankana ba gago ba wa tseneng ka mogare ga tulo ena ntate. Re a go leboga Jehova lentswe la gago re le utlwile a le age ka gareng ga dipelo tsa rona, a le bonagale ka gare go ditiro tsa rona Jehova, mo re gatang teng mo re atumelang teng Jehova a le sedi le phatlalatse le fifi. A le fifi le palelwe ke go tolerate presence ya rona mabaledi gonne ha wena o le teng. Ga wena o le teng Jehova ga gona sepe se se ka tshwanelang ke gore se re palele. Morena wa ka re go utlwile, morena wa ka re fe bone bokgoni le botlhale le maatla kitso Jehova ya go diragatsa tsotlhe tse di mo lentsweng le o kileng wa le kgaogana le rona mo mosong wa gompieno. Re balene morutiši balo Jehova peleng ga gago, o mo natlafatse Jehova, o mo okeletse ene le ba lesika la gage. Ra go rapela Jehova go seng ga letsatsi la gompieno mo re sa fitlhang teng morena ka o reele re makgabunyana gago ko wena o itseng se re se tlhokang, mo re go sitetseng teng Jehova gore tshwarele melato gonne bogosi ke ba gago le maatla le kgalalelo jwale le ka go sa feleng. Amen. A rapeleng morena modimo wa rena bana ba rona ba sa yo tsena o bula dikolo ka Tuesday. Satani o emisitše mosela morena, bana ba rena a ba tsebe hore they are strong, bana ba rena a ba tsebe hore lentswe la modimo le mo bona, morena a ba tsebe hore madi a tshuluile sefapanong, go fedile ka Satani, go fedile ka maqhenga a Satang. Ha ba tsebe le hore he ba tsena ka mohara dikolo ba na le maatla. Morena rapedisa barutiši ba dikolo, morena rapedisa bo maprinsipala, morena rapedisa mo ditseleng, rapedisa bana ba rena anke ba be le boitshepo. Morena thapelo ya today ke thapelo ya bana ba rena ba ile rene ka Tuesday menyako ya dikolo di gate di tswaletše no. Satani o emetše bana ba rona, morena re a rapela, morena bana ba rona a ba itshepe pele rona re itshepa wena, pele rona re yo tshepa gore o ile o ira bona a ba itshepe, a ba tshepe thapelo ya rona, a ba tshepe gore o na le maatla. Morena anke le fifi ba tsebe hore le fedile ge ba tsena le fifi la lesebo le fifi la Satani ga le hona go fedile gobane madi a tsholoile. Morena a tsholohela bana ba rona hore anke ba be le tšhireletšo. Morena rapedisa matitšhere bo botle, rapedisa bo maprinsipala, rapedisa bo botle ba ile gore ba tla ba le ditseleng morena ka baka la bana ba rona, re rapedisa le ba ba rwalago bana ba rona ba ba isang dikoloni. Morena anke o ba etelele pele morena, anke le fifi la Satani le tswe mo tseleng, anke le fifi la Satani le tswe ho tsebege gore the blood of Jesus was nourished morena gore rona re tle re kgone go ba le bophelo bo bo sa felego ka Kriste Jesu. Amen. Hallelujah. Now you can say before you go to sit. Pele halo nna fatshe le ka nne la re So Christ, ka Kriste I walk with pride, for I am the overcomer. In the name of Jesus. Amen and amen. You can take back your seats. You can take your seats.
Okay, okay. Amen. Okay. As we are standing, well, let's receive the final prayer from. Sedilaka mpone setsetsela ke tsama o lefifi hape o sebaka tsamaisen ha o lete ha ke batle tsebo ya ntho tsohle wena o nte a re rapele wa halalela Jehova wa makgotla ga go ya tshwanang le wena ka khalalelo o Jehova yo santsaneng a le teng o ne o le teng ko tshimologong mme o sa le teng le yaanong o tlhodile motho mo setshwanong sa gago mme wa mo neela ka moya wa gago o boitshepo moya o itseng tse di leng bosula le tse di siameng mme modimo wa ka re a leboga mo mosong wa letsatsi le ha re kgobokane ka mohareng ha tempele ya gago e boitshepo gore re di bopiwa tsa gago ya ka monna Johanne a bua gore lefoko la gago le phela ka mohareng ha rona lefoko leo sa leng o le bjala go tloga ko tshimollogong ka moya wa gago o boitshepo o tsentshitseng ka mohareng ha rona lefoko la gago le le re thatafatsang lefoko la gago le le dirang gore re seke ra nna bokoa lefoko la gago le moya wa gago o boitshepo modimo o dirang gore fa re kopana le matsapa re kgone go emelana le ona mme ka maatla a o re efang ona modimo re kgone go fenya yo bosula ya ka moapostola Paulos a rata go bua gore ke kgona tsotlhe ka thata e ke fumana mo go Kriste ka gonne tsotlhe modimo tseo re fitileng mo go tsona mathata a o re a fentseng mathata a re lebane le ona o ntse o re fa maatla o re matlafatsa o re fa botlhale le bokgoni gore re kgone go fenya mme re sa dira bjalo ka maatla a tswang mo go rona modimo wa ka ke a leboga molaetsa o re fileng ona o re sedimosetsang ditsela tsa rona ya ka mopisalome a bua re lentswe la gago ke le bone mo maotong a me lentswe la gago ke le bone mo tseleng e ke tsamayang mo go yona ka gonne mo go leng lefifi ga go tlhagelela lesedi lefifi le a tshaba mme re ke kgona go bona mo ke tsamayang mo teng modimo wa ka ke a leboga ke lebogela molaetsa seo fatsa motlhanka wa gago yo mo fileng mantswe seo fatsa motlhanka wa gago yo mo dirisitseng gore a bjale molaetsa wa gago mme ke thapelo ya me modimo gore lentswe le molaetsa o phatlaleditsweng ke motlhanka wa gago o ke bo iphumanele bodulo go mongwe le mongwe yo o utlwileng mme a ska utlwa fela a o dirise ke rapella mongwe le mongwe modimo ka mohare ha kereke ka mo tempeleng ya gago ke rapella mongwe le mongwe yo re lebelletseng yo utlwelletseng mo masedinyaneng modimo wa ka re rute gore ga go na le mathata re gopole gore ga re bokoa ka gonne lentswe la gago le phela ka mogara rona ebile ka lentswe la gago re ba fenyi go sa kgathatsege gore matsapa a o re kopaneng le ona ke a makanang kang
ke o kopile Modimo ke go rapetse tse le tse ding ke di kopa yalo ka boikokobetso ka lebitso la Morena Jesu Kriste ya phelang. Amen. Finance as we're singing a song.